Ke Executive Committee jong dorbar snong maulai nong lum hinen kesengi ke sitrik uyayong kala penkub burom yu MLA bethma jo ke maulai constituency uba Bright Starwell Mar Penyang. Yang ni jeng elang la penia ju assistant rong ba snong ke maulai nong lum uba JS War pelayo jeng keren u secretary snong ke presiden jo keseng longkme u presiden jo keseng samla pakajeng roi kerpang na iwe habred. MLA ke maulai haba jeng keren hagani kesengi ulaong bu unam bam ya ke bahak ju paj ba bu un pen poi hok ya ke MLA scheme ke badai ke hok jung paj ba. Ngaku kungan ong shiken tiento dapen paypang wan ngop hagi jing tala yo imla bakakala dapen shong dor bagi din sneng din krau laben shedda ime kalian orang masuk kalian kadang day tak ke first step kadang day tak ke sinjam ke baningkong nangis kapan sibun kijingnya kan man sibun kijingnya dia nama kata rap kat sabalet ngong ini oi kentin masuk tu kijing ke sana kada kijing duai tu ki bubun ki bangit ngong bubun kita duai bana juang lu apa election campaign di sana orang ngatip ini ke way mau ngatip ini ke way baga jing duai jo ki bubun ki bangit kan boleh noi bat nilai kalau kumtai bat orang lu ini pan bangin umpat pengkut ya kijing dua kijing show boleh ini umpat pengkut kijing dua kijing kepat kijing show boleh nama nang lay sekat lay nak kalian orang astu kadang nongkam susu ya kijing dua kejompi berkersani mau nama boleh nang lay sekat ini kedua kirai dam bangin hapan encounter kijing kamtam lay bangin dot apa opposition idon tang sound mau sibun dia orang yai peteng kijing dua kejompi yai peteng kijing dua kejompi boleh air kijing start boleh air kijing sempang bakum nu mau ngini yo ya kata kijing start kijing sempang bat kamtam lele bagi niyo ya kijing slur mau kijing slur ban keren ban le ya kabadai kata kijing karpat ke zona nak mata jopi lang barok ke ne kalau nongkit kam jokane kisnong mulai nonglu oh bilang sibun kijing kam dan sibun kijing kam bat nak kalian ke zona yang tersangkat bala hapo ita ibor izongan mau ngomong ne wat inti sabar nak ibor izongan namar boleh kan itu iti habang lek saka sopat ba boleh ngayeng tak jislur hakamat tu dipat ba ki ibor wala da dan sedang banyak dan tangkat tu leski dan sibun di jengketho mar sunjok 4 jok itu iti dan abrzal ki jengketho kelas dan dalam ini result day lanang bun kijing ketho kadangnya kisgi lanang bun kijing ketho mau lanang bun kijing ketho henry nak kalian jonga mlede namar beli kan nomrim kabanga yen aswa pan pau ni puan mo haba kijing ke jonga swa ke election haba ngia banyak election nak kalian jonga mo kan nomrim kabanga yen ka voice of the people party ka nomrim kabanga ngai scam bakal ke clean politics ikuat kasin syakara khut ke suban namar nak yang jadi itu lem nak kasin syakara kalau ke ben mau minumlah menora jengkela AIUM hakini umuki bentah minumlah mana yang jadi itu bedi tang kete mau lah ke ben nanti kemudian anta ke jengkerku kan long mau ke jengkela kan wan ke jeng pendek kan sedang penwan hapok ke iman salan pada hapok ke jalan ke sini
Barang ini orang pergi kuat, clean politics, nak kalian jadi ini tu. Kalian tu juga berpoin sih tu, kalian kalian tu. Bapak, jadi nak kata dia kon election claim bisa, kata kalian bukan sosok, no? Job, nak poin sih katong claim dayak, nak kalian tu ke bomlay, no? Ngam siapa nak tiap bulan iwairu, watang kador watak tamru sitingkan, nak kalian tiap, no? Kan penuh kam bisa, agak jingat tu cuma. Barang ngasukan, nak poin sih katong nama boleh. Ini dia kalian tu nama boleh. Yang kedua kalian tu kebangilah ban le ya ke kebangilah keren. Mau ngilah keren suara election ngilah ban le ban hadir trong election. Rồi để kibai pat kalian tu ngilah ban keren le nginum na ban le. Kani kong kebangan pular supaya ba abang kami banyak kuni di election. Bahkan benda hok kata wat ku slide dan benda hok kata. Mau berkebaan pan aku apa kemau ni. Mau kalau lu ipat ba ya kon ni election akan orang klaim bisa bat orang ni job ni election tu kan mau sitika ni nambang ya kepada jom pai ba bat ya kata manu berkular mau nak kalian macam ngan nambang sitika nak bahak ke jom pai ba sispa nak sispa mau ke MLA scheme ko si ai kerteng MLA tambah wat just tu bakal beri bisa tu MLA ko mengis tu terus kata nah MLA semua ai nak pelah tu dalam ai yang saya tu kamu ni ai nah di tang ta unong penpoi ya ka hok ke jongpi ngom pitip la ka ti ka don ka skim la ka don ka skim emeli balang ai bai dawai ban ai bai school ngom beri ka bai kala ding pa ka jongpi ngan ai bet na yang kam don ngan ai nei atau perkan lama pi to itu lama pi yang ngan ta ni ngan ai nei ya kata ngalah ban ai tang le ba ka we pa ba kata kalau nan tu nak bahak ka jongpi ngan ai ya kesan sepak pada kesihatan ke sopi. Berkata kamu dari gelenti ke bangan ngajian, abang ngarum hak politics. Mau nama kadang-kadang gelenti, kabelah penjual penpra yang bakal penunong ya keimlang kesalang, mau keimlang kesalang. Amal kalian jongi ke Voice of the People Party ni om, mau ngimi sekat, ngom. Nah kalian juga parti jongi, kalian juga om ngom, ingin om ya kejing ruspa, kejing kiu jong uwe arun. Ngim ya kata. Nama balai kajing kiu jong uwe arut kajing ruspa jong uwe arut kanu manra ya kajing kiu jong keemlang kesalang. Dan ingin ban ketiu ya keemlang salang. Ban apa keemlang kesalang ke kiu automatically ke mau tin pren mo mangi iwi besyong kata keemlang salang rungi ya kiu lang. Kata deh kebangan ni berkata deh baka Voice of the People Party kami. Ngam siapa join politics ban penruspa lagi. Bat film ini ngaruh bangan ruspa, dah kerja ruspa kaba pilak ban pek. Mau lebih kuat bantah ban pek, ya kini nong bikat kita lek nong hasuan. Kita ruspa hok naik ruspa top pek kita ruspa berengki. Pensa sotu. Ngana teri armut ngabai lok. Iyo tulok ru kaba pian, kaba he. Nai tang mencina kaya ru, ani kam dek masuk. Mau ya teh ski mentah ada artli Islam. Mau nani nak tersengai dalam marwai collection pisah dalam show teman-teman yang main ini teh yang hap siapa tak kelul mau dan continue yang senaya be yok situ berkelang kalau memang Thai lah senaya yang biak mau dan siapa kelul ban senaya kaya mau siapa kelul jadi om mau kacing ni kacang asman ban ikut election kami ban penrus pak dia kamdon dan itu pi hadu dapat ngagandung dong nak kalian pengawan om ban penrus pak lagi mau menganti dan ikut mana ni lek buat seperti itu pi ngalet ngari kali ngari penuh kami kali altu idan ngalet ulen kam sarung ni kam sarung kamu be tu banyak apa dom tu kena banyak kali banyak dom tu panas tu nama boleh kiwi kali warna Fortuner teh mau Fortuner ngomong itu perlu sungai kiwi tengok film dah ketulok Emily sans nemru bantit Fortuner hap perkat vaksin. Nah thai ketip kedor jok Fortuner kan no sau po lak tam. Dalam tit Fortuner ayo no. Tang ba kap tulok profet trai kala tang ban siu tu lalu bangan siu ni Fortuner. Te mama kata orang orang kalian kan ngam don kata gajing tu. Ban kamai spa mo abang wan politik sri ka jing tu ko jong akalong bang akwa ban syakri upai ba akal tiga badai pan long ipi. Mo mde akal tiga mereka berarti bomdai. Apa kibri tuan, kimat kecil stop. Lawan lagi si babun kiwan.
Kita baca asal kita ni kiwan mo, nanti pas tu ni jadi kita bilang tu. Nah, kalau dia nanti tu jadi nanti cuma lama jadi kiwan mempan. Dari kayak apa kalau menyerap mau pisah mama mengonton. Nah ikan lagi mengonton. Kaski mau buku muhtar mengonton dengan lain mo. Dari bagi kiwan nak lagi tuan baca asal no. Pidon MHIS yang mengonton. Lagi mengonton orang to. Dan mengonton telepon. Mo kata di bangla menyerap. Kalau rezeki, ke government tu apa kan? Mau kampang kiwan apa ke BPL, Below Poverty Line Family. Jika MHIS dalam bil kepuasan kau hajar, penak CUS san, lanis kau hajar, kat sapu san hajar, lalai. Kata kamu lagi juga kru, mau, ngomong iki kata iki bangla penyarap, mau, nak lihat macam ngan full, but ngomong iki ya mau. Kita ini ilang henti, kum kita bilang ini bentuk kum menyerap beri henti ke bebek je, mau, ni dah henti bersih nak kelar, kan lo, sandal, itu ipi. Nak kalian cakap tu wajib kami henti tu nang nesman, kan nonton tu kata. Nama orang ipi lagi kuat penting sah. Ya kan kita irlang kesalahan itu gari bergejat penting macam ini. Ni hamdan jid henti ke bebek, berkabat mau, berkabat jenjang, mau, lengang ngan jid kita henti. Nama boleh kalian tiga pemain. Larang job masih orang ini. Larang job election tu, job election orang. Larang tu meleleh langgaran orang orang. Meleleh langgaran orang. Dengan ngasuh tu berjigit dan mula sama boleh pat kape. Mengam sebeleh ya kan dulu kapakla bar kapamleh. Nama boleh kejing tu bakla lagi bebun kejur pelat. Berki bebun kena mainan ya kan di orang. Kabangi persian menora nak kalian coba Voice of the People Party. Kena kuat. Nak boleh ke politik ke segi ke balik hasuannya ke politik ke kendrian bagi kuat. Tak kata ke shortcut menpoi sakatong. Nama kata dah nak kalian ke sungai. Mau kata ni ke ke bang kuat berpau hakmat copi kita punya senok. Mau nang ni sepan hoi ni terita. Nak kalian ke sungai. Kuman sipan kenmau hani wa Bright Star Walmar banyang ula job yakni ke election arja arpulai dak wa pendrem no ya uba Piti saukmi ubalong UMLA ubarem jongkani constituency.